Amavubi bayavuga ibigwi twekaze rero muri half time show hano muri studio za Radio Rwanda igice cya mbere cy'umukino turi kubagezaho ikipe y'igihugu Zimbabwe yakiriye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ni mu mukino w'abajonjora igikombe cy'isi kigomba kuzabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Canada no muri Mexique mu mwaka utaha wa 2026 ariko muri zone ya CAF birumvikana akaba rero ariyo mikino iri kuba igice cya mbere rero kikaba kirangiye ikipe y'igihugu Rwanda iyoboye n'igitego kimwe cyagiyemo ku minota 39 shoti remereye cyane ntosho kabisa hatari cyatsinzwe na Gilbert Mugisha musore usanzwe kinira equipe ya APR FC akaba rero ariko nguko gahunda ifashe no mukino uri kubera mu ntara ya Gauteng mu mujyi wa Johannesburg muri quartier kabisa muri hudu y'amateka ya Soweto karero aruko bimeze hano muri studio nko twebabwiye turi kumwe n'umuvandimwe Nepo mu bicu nawe ni mugenzi wacu ariho arakurikirana uyu umukino Nepo wongeye kwirwa neza niriwe neza cyane Axel ndetse na Derard yego na amahoro na amahoro kabisa masa ubu ni amahoro meza kuko n'ibyishimo igice cya mbere kirangiye ari ibyishimo byinshi Kigali ndetse no mu Rwanda hose nyuma y'igitego kimwe cya Mugisha Gilbert barafinda nibyo hanyuma Nepo ni igice cya mbere ubonye gute ni nkuko twanabigarutseho mu kiganiro rwose tuvuga bashobora kuza kubanzamo Samira batubwira rwose neza ijana ku ijana ko twabivuze ko Samira bitubwiye nibo babanjemo navuga ko impinduka zabayemo arizo dukesha intsinzi y'igitego kimwe Amavubi abonye mu gice cya mbere ntabwo nabura rwose kubyemeza cyangwa se ntawashidikanya ko ariyo mpamvu n'ikipe y'igihugu Amavubi ibonye iki gitego kimwe mu gice cya mbere kuko iyo urebye mu buryo bw'imikinire ku mutoza Adela Mrush yahinduye systeme azana abadefanseri bane mu busanzwe yaba Claude ndetse na Kavita Fanuel ndetse Manzitseri na Mutsinzi ntwari Fiacre ari mu izamu imbere yabo Mugisha Bonheur Kazemiro yaba Bizimana Jadi na Muhire Keve basa nk'abahagararanye imbere gato Mugisha Gilbert barafina na Kwizera Georgia Biramayira Bedi Christophe yataka iyi system urabona ko abakinnyi bari kuyumva yaba uhereye muri defense yaba Mutsinzi Anje Jimmy na Manzitseri mu buryo bwo gusohora baro yaba gukinisha aba fullback babo Claude ari kunyuzamo akazamuka akamenya n'ijya defendira credit kuri Mugisha Bonheur Kazemiro ari gukasa wenyine ubona ko cyane muri Keve ndetse na mugenzi we Bizimana Jadi Jidro barasa nkaho bakina bamuri imbere ari abamiliye offensive babiri biri korohereza cyane Mugisha Gilbert barafina ndetse na Kwizera Georgia nabo gusa nk'abagira abakinnyi benshi babari hafi babakinisha kuko niyo mwabirebye neza cyane witwa Kwizera Georgia ndetse na niyo mugabo Claude bari gukina cyane basa nk'abegeranye n'uyu musore Bizimana Jadi Jidro ndetse Muhire Keve agafatanya n'aba basore yaba Kavita Fanuel na Mugisha Gilbert barafinda Keve ari kugenda perimeter na Jidro umwe nimwe ari gukinisha igice cy'iburyo undi agakinisha igice cy'ibumoso ukabona ko bari kugenda basangira inshingano bikanorohereza cyane uwitwa Mugisha Bonheur Kazemiro kuza kubana service z'aba bakinnyi bamugaragiye mu buryo bwo kudefanda baragarukira rimwe mu buryo bwo kwataka nabwo bakatakira rimwe wabonye ko na playmaker Muhire Keve ari gukoresha cyane aba bakinnyi bari kumwe nawe urabona ko byibuze iyi systeme barayikina nk'abayumva urabona ko iyi systeme bayirimo nk'abantu batayishakishamo urana ko byaboroheye kuba turi kugenda tubona uburyo amakufra ku makosa ari gukorerwa aba bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi urabona ko equipe iri sude mu gihe cyo kwataka iraba ihari no mu gihe cyo kudefanda bakadefandira rimwe ntibinabasaba ko batindana umupira cyangwa se bagumana umupira cyane ahubwo iyo babonye umupira bari kugerageza kureba ko babyaza umusaruro uburyo buke bari kubona bakaba bageze imbere za muri ikipe y'igihugu ya Zimbabwe The Warriors Axel twagarutse kare kuri iyi equipe tuvuga tuti hari abakinnyi bakinnye kuri match bakinnye na Bene bataza kuboneka wereye kuri Divine Lunga uyu musore w'ikipe ya Mamelodi Sundowns usanzwe akina gatatu Tineji Ringani Adebe musore w'ikipe ya Cincinnati muri Major League Soccer muri Amerika usanzwe akina muri Axe wafatanyaga mu busanzwe n'uyu musore witwa Munashe Garananga uyu musore Munashe Garananga w'imyaka 24 ahuza cyane na Tineji Ringani Adebe ari kubona ko kubura kwabo cyangwa se kukubura k'uyu musore Divine Lunga ndetse na Adebe
byatumye umutoza azanamo uyu musore Jordan Bekitemba Zemura kuri gatatu. Asanzwe akina ntabwo ari urwitwazo, ariko uyu mugabo w'imyaka 30 w'uruhara yitwa Gerard Takwara, ni umusore wamaze kwiyakira, abantu baramwibuka muri cya gihe Kigali ikipe ya Zimbabwe yari hari. Uyu John Gerard Tungamara Takwara ni umwe mu basore basa nkaho batakibanzamo, akina muri Iraq mu ikipe yitwa Al-Mina. Ni umusore nawe wari wariyakiriye nk'umubensheri, ubona ko biri kubagora cyane kubura abo basore. Byatumaga nka Jordan Zemura akinira imbere, bigatuma aba basore ba Marshal Munetsi hari bimworohera, ndetse n'aba basore ba Knowledge Musona yewe na kapiteni wa butakinnye Meriviras na Kamba. Ikindi kibazo gikomeye bari kugira byanatumye bitanga freedom ndetse n'umutuzo muri mediane yacu, kubura k'umusore Meriviras na Kamba. Dore uyu musore bazanye ngo yitwa Bruce Papadera, ni umusore myaka 18 akina mu gihugu cya Finland mu cyiciro cya kabiri. Uyu musore kuri match ishize nigeze akoreshwa, ntabwo ari n'umusore ukunda gukoreshwa cyane mu ikipe y'igihugu, urumva ko aracyari na muto, bari kugenda bamwe introduce. Asa nk'uwagoye cyane no gufasha ikipe y'igihugu ya Zimbabwe muri mediane. Byatanze ubwisanzure, umutuzo no guhumeka, bagakina umupira wabo, yaba Bizimana Jadjidro ndetse na Muhire Keve. Binatuma nabo abawinga babona ababakinisha, na Biramayira Bedi bisaba ko aza gushaka uburyo yegera box y'ikipe ya Zimbabwe. Ni nako kandi kubona kari kutugora, arasohoka muri open play akaza gukina Biramayira Bedi, ariko yabona umupira agashaka guterera kure, agashaka kwitera kure, agakinisha bagenzi be. Birasaba ko umutoza mwigize imbere mu maguru y'aba defenseur, bigaragara ko bakora amakosa babonye umuntu bashyira ku gitutu, byaza gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibona ikindi gitego cyangwa se twanahakura intsinzi. Andi mahirwe twagize akomeye nabura kuvuga Axel, twabigarutse ari umusore w'ikipe ya Amazuru yitwa Tando Renkosi Metuseri Ngwenya, yaje mu mwanya wo witwa Tinotenda Filana Kadewere, umusore bazi mu ikipe ya Rio wibereye mu ikipe ya Ari Silimasol. Tinotenda Kadewere Filana ni umusore titirere w'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, ni umusore wafasha cyane ku ruhande. Kuba dahari rero bagafata umukinnyi usanzwe akina hagati mu kibuga, Ngwenya agashyirwa ku ruhande, urumva ko nta pressure. Byanabaye byiza kuri Kavita, urana ko Kavita nta pressure ari kugira, nta muntu umushyira kuri pressure, nta muntu umwirukansa kubera kwitwa Kadewera dahari. Niyo mpamvu nifuza twanabigarutseho kare kwi match twakabaye tuyitsinda, ku buryo umutoza adera murusha adatsinze uyu mukino Axel. No nta n'icyazamuvugira sibyo kuba nubakirimo kwibaza ngo niwe dukwiriye kuba dufite umutoza. Naba nkarabye neza cyane kuko iyi match niyo gutsinda Zimbabwe nayo rwose iri mu manege. Hanyuma Nepo, tugaruka mu gice cya kabiri, sinzi niba nabo ari kubibona, ariko nubwo Gilbert atsinze igitego, ariko uburyo ariho akinishwa kuri karindwi, asanzwe ari umukinnyi nimoso Gilbert arayikoresha n'igihe ayitsindisha, ariko ni umukinnyi ukinisha inyo. Sinzi niba utari kubona ko bisa nkaho bigoye ku ruhande ari gukinishwaho. Yewe na Georgia imipira myinshi ariho arayikinira iburyo, nuvuga ngo ari guca ibumoso, ariko imipira myinshi akayigarura mu ndyo mu kugura adakinisha. Icyo kintu rero kitabangamiye. Urakoze cyane Axel, niba ureba neza yabakinishije muri ya formule ya football yo muri analogue niko babyitaga, cyangwa se ya system isanzwe, ku buryo ngaho uteretsemo umwataka wa kabiri byaba ari ya 4-4-2 ya kera. Georgia we yakinishijwe mu moso kuri 11 na barafinda kinindyo. Dore ikibazo cya mbere gihari, nubireba neza na Georgia nibyo yahindura centre, ariko mu buryo bwo gukora igitego abasore byabagora, kubera ko muri football moderne umukinnyi w'imoso kuba ajya gukina kuri karindwi bimworohera mu mikirire yo gutwara baro, ndetse no mu buryo aza guhindura areba izamu bimworohera mu gutsinda. Yewe na barafinda iyo akinnye 11 kenshi ubwo n'ukugenda ashaka kuryenjera muri box akaza gutsinda. Ariko ikindi kintu gisobanuka muri iyi mikino ruvuze ikintu gikomeye, iyo bakinishijwe 7 na 11 bakinisha amaguru yabo, niba ari umudurasi agakina 7 y'umugoshe nawe agakina 11, biravuga ngo imipira myinshi barayihindura nk'amasantre. Kandi nacyo kibazo gihari, uwitwa Biramayira Bedi Christophe kuba atari muri box, imipira yose twahindura nta muntu dufite wayikina. Ni ikindi kintu agomba gukoraho, cyakareka bagaperimeta, umwe akajya ku ruhande rwa rihundi undi akajya ku rundi, bikatuma tubona uburyo bwinshi bwo gukora igitego cya kabiri. Axel Asante. Urakoze cyane Nepo. Urakoze cyane.